Hey, All India Radio, Aizawl ani. Chanchinthar achir tu larem sang ralte. Social Media Chief Minister Puzoram thanga vautua po midang pakhat man belani. NHM Mizoram hnuai thok tu ten sarkar laka anlung oilo na anlan tir le. Tun thlani som paruka tagin kom som pani atanga som pali inkar tan hena COVID-19 vaccine pek chanani don. Manipur Legislative Assembly som pani na member atana thlanthar MLA somruk erinna thu tiam tiralak lu anni. Ngai thatu te COVID-19 laka kan him theinan invena chili sudan na lak mai tuam na wa midang hnai lo le kotle mai ti fai thatte lo ngai poimo zelang cheu Chanchinthar lo ngai thlak chhun zomila Social Media Chief Minister Puzoram thanga thlathum chunga bang turandor na le aban lo chuan tha avautua pu rodin liana kumsom thum pasari apuya to chongtia ko chumanani nuwa athorwal pui ne shria chanchin moya kumsamli pali lunglei zo hnuai cheng chuni zan khan ser ko na man anile a athalo zonga social media mangte an en liam mai don lova chui chuan dan angin shremzel an niang ti voina hemi chung changa police chuwa tarlanani Police chu atalanani danin ngun taka rodin liana social media account te check ani nu in Facebook account pakhat CC Azu nen helna chungchang thil ral thuam sumle training nei dan tur te thlengin an rel dun thin ti hriat ania an tha tur list MLA pu ejilazerliana po atela CC Azu in ti hi chui chian ani nuwa chanchin moya kumsamli pali CC atia hriat zo hnuailung le mi ani ti hriat chu ania police te nan man ngalani Puan to angin Chief Minister vautua porodin lian hi Facebook a thingtlang pa intiania Chief Minister vauna hi Facebook account lemania hemi chungchang hi CID crime cyber crime unit a helam chui thiam ten chuyin an manta a ama hi apuya to chong tia ko khozol herman vengami tuna chan mari west kho samekani a apuya hian kumsang ni som pariat khan CM masakha open letter nataka athona wangin thu boy lo nei to ani Facebook le WhatsApp antu chuan Chief Minister Turam te chatua puin thathum chunga bang tur le aban lo chuan tha ani tur thuan ziaka Paul indenin thalai le khathiam mi panga India ram pona omani thu le chui chua ani thei ani lo tur thuan soya CM ka phlum tur hian hun la taka tanga selai kap thiam sniper an thlan to thu an soi bokani kumsang ni somni panga India ramati bi na umbo Tuma pe pui thak kalme ka Kolasip District chunga house to house survey nei tur Piramal Swathia team chuwa Khan Chief Medical Officer Dr. Lalompuya changte in DC Circuit House Kolasip atangena vailiama anni hian ne zachungin Kolasip District chunga survey nain atulagin awareness an nei ngal donani District TB Officer Dr. Arkil Thamona Tarlan Danin TB na umbo turabe pui thak tur hian Kolasip District chunga National Institute of TB Research Chennai Bultumin Sub-National Certification nei anitoa heta hian mi sangli zariat pakwa enfia ni in anzinga mi somparia chu TB nerin hlel ania hengrin hel zinga mi sompani hi an sample test anitoa positive an la om lawa midang paruk enfia le turani hetianga malakani nuwa hian Kolasip District chunga hian Piramal Swathia hian ashanin ma an lavele dona anni hian thoktu mi pasari annaya Kolasip District block nia Tenin niza chungin house to house survey annayanga TB na nei nerin hlelanom chuan screening nei nga laninga TB an love ni chuan an en kolzwi nga lang heiba ka hian BC de ne na tang rolin gram sabani na tepo awareness campaign an nei don bokani National Health Mission NHM Mizoram hnuai thoktu te chuan sarkar anthil phu te ti hlo tlin alani lo wanga lung oilo na lan tirnan voina chang khan nile chungo turin an thona batch dum an bel NHM try to the soidanin nile chunga batch dum an bel hian omzia nei lo chuan mass casual leave an le donani NHM hnuai hian thoktu doctor nurse health worker laboratory technician driver data entry operator le thoktu dangten akneta lak anni theina na hmala turte ahun taka hlo an lak theina na hmala turte in sarkar an phuta komin march ni thumral mangein anthil phuda choti hlotin sakturin sarkar nget ma se an hun bitiamaral nuwa po sarkar atangin engma thuthar ala om lawani Khan Mizoram Pradesh Youth Congress Committee MPYCC chuan lengpui e po da chian na thleng chungchanga mo phur tu te chui chiang turin lok ayukta FIR an the lut MPYCC hian lok ayukta Mizoram chairperson Pulal Sotane na the lut ania an lekha thelua hian lengpui e po siam thana turatan contract in pek dan le lengpui e po siam that
chim chung chang chui turangen na atelani MPYCC President Dr. Limel Somachuan tun naya lengpui airport siam that mek chim chu amun nge ya pol sang ten an tlo nuwa contractorin anna atho dana thatok lo antivek atia lengpui airport siam that na thok tura contractor te thlan an ni dana soineu atama majeta apoisa tur sanction ma haule work order po achwa ma in thlenga mazat contractorin na an thok lok to ti soibok MPYCC President Chuan Lengpui Airport na an tho to te po quality chui saka an na tho dan le manro an man dan te chui chian sak turin an ngen ti lok ayukta chairperson ne na asoi heti lai hian MNF party advisor Pudarwat ki machuan voina MNF namrun in khoma thu soyin airport chim chupoi ante takzet atia achim ve le chief minister le PWD minister Puzaram thanga chu amuna an athleng ma sabel antia congress hun laya leipanga chimle laipui tlang in chimte ero PWD minister in thlada wangani thu soyin amuna po an tlo lo ti asoi Chanchinthar hi All India Radio Aizawl atanga puanani mithiam te nen ngun taka ngai thua ho nuwa sarkar le pui chuan kumsom pani atanga kumsom pathum le kumsom pathum atanga som pali te ne na tun thlane som paru ka tangin COVID-19 vaccine pek chua tana tuma kumsa ni pariat sang ni pakwale sang ni soma piang te ne na biological evans Hyderabad siam shidanna Corbevax pe kani ang kum samok chunglam na nakhir khane te chau ne na COVID-19 inven na dose pek thin chu ti to paninga march ne som paru ka tang chuan kum samok chunglam to phot chuan inven na dose an la thei to donani Indian Health Minister Mansukh Mandavia chuan no pangle kum samruk chin chunglam te chu shridan na lavek turin angena no pangte an him chuan ram a himani ati Manipur Legislative Assembly som panina atan MLA Chanchinthar te chu voin khan rin ama thu tiam tiralak lu anni a Protem Speaker S Rajanan member som rukrin ama thu tiam tirin alaluta anzinga hian meichia panga antelani AIR correspondent Soidanin Assembly member tanalak lu zinga hian BJP MLA somthum pani National People's Party pasari Janata Dal United Paruk Indian National Congress le Naga People's Front MLA panga ve antela Kuki People's Alliance MLA pani le Independent panga antelbok heti lahian assembly in thanpui nei zota ka chakber BJP chu sarkar thardin turina import sai meka sarkar ruang am tur le chief minister tur chungchang te party shwai tu ten an ngai to mekani Janata Dal United chuan BJP sarkar hi intiam kamna engma omlavin an thlop don ti an soya heti lahian BJP chuan JDU thopuya tumle tumlo chungchanga soi engma ala nei lawani Parliament budget session chuhun engamo chen cho leilo kani nuwa voin khan chhun zomani a COVID-19 kai tharan tlang niam zelawagin Rajya Sabha le Lok Sabha in khom po dan pa ngain an kal le to ani Rajya Sabha session thon hi na tan nia hian chairman M Venkai Naidu chuan member te chuan session tho khatna bo ro thatak an nei angkha a tho ni na po chhun zom zel turin ange na session tho khatna khan in khom ti to play lok ngai khop bo ro ka omlo thu soyin house sang zong tho dan chu za chunglamani ati heti lahian parliamentary standing committee ya member antel thathin lo thu soyin punai du chuan meeting atel chu member ten ngai poimo bera an nei turani ati Turkmenistan President Thar thana result chu puan nala nilawa thunei tu ten vote chana hun an mamo belti an soya hein thana hian president nilai Gurbanguly Berdimuhamedov fa Sardar Berdimuhamedov chu ne tak atlin rinani Central Election Commission Chairman Miradov and Tatar Khom to Teshil Danin vote la chair make zelani a result masahi zan in lama chuan puan thei be sayani Chanchin ti top na na tlang pui Social Media Chief Minister Puzaram thanga vautua pu midang pakhat man belani NHM Mizoram noi thok tu ten sarkar laka anlung oilo na anlan tir le tun thlane som paru ka tangin kum som pani atanga som pali in kar ta na COVID-19 vaccine pek chanani don Manipur Legislative Assembly som pani na member Tana Chanchinthar MLA somruk rinama thu tiam tiralak lu anni chuti zok chu Chanchinthar kan puan thei chu ani